brands and businesses. Tune in for a front row seat to some of the business decisions, challenges, and innovative ideas that have shaped Proudly Botswana businesses. The Pusha BW Adichencheng Show on BTV News Channel 289, Sundays at 6:30 p.m. Proudly brought to you by Botswana Investment and Trade Center and Mindset Change Botswana. Watso madume dumela kalina kilushara masume kena le sentle moyeng a ranola dikgang tsa Botswana Television tsana kwa bongwe ka puo ya diatla fa re lebella tse di gogang go pele mosagareng ono Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re maitlamo a lefatshe leno a go beeletsa mo mahameng wa thuto a tsepame thata ka ebile lephata la thuto le tlhabololo dikitso la belwa madi a kwa godimo mo kgaoganyong ya madi a setšhaba fa bua ko yunibesithing ya Korea Tautona Masisi o na gape a kgolela lefatshe la South Korea go nyalana go tlhabolola dikitso le se tlhokwang mo mmarakeng mme a tlhalosa fa seo sa atolositse thata ditlhabololo tsa lefatshe leo. Motswaro wetso a rebelle ditshwantsho tsa fa re bona Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a le ka ko lefatsheng la South Korea. Go beeletsa mo ditshekatshekong tsa dithabololo ke nngwe ya tselagatsi la Botswana le di ipeileng pele e le bonthabongwe jwa go goga itshulelo e ikaegileng ka dikitso katego e itemogetsweng ke lefatshe la South Korea mo go atoloseng dithabololo tse di ikaegileng ka maranyane le dikitso ke nngwe ya tse di hang Botswana tsholohelo ya tswelelo pele. You have no crude oil at all, but you, the Koreans, beneficiate crude. And I am a significant exporter of petroleum products. This is ample evidence of the transformative power of human knowledge, creativity, and how-to skills or practical competence. The Koreans have successfully harnessed and matched the development of knowledge and skills to industry needs, relevance, such as developing sophisticated manufacturing processes to drive economic development and prosperity. Your visit today marks a significant milestone in the growing relationship between Botswana and our institution. Korea University has always prided itself on fostering global connections, promoting cultural exchange, and advancing academic excellence. Your presence here underscores the shared values and aspirations that unite our countries in pursuit of knowledge, innovation, and mutual understanding. Latsi la Botswana le beeleditse mo thabololong dikitso segolobogolo ka le rotloetsa mahamo wa thuto bope gore beng gae ba kgone go nna le dithutego tsa go ka phadisana le mahatshe. Kgolagano le diyunibesithi di tshwana ya Korea go maleba go atolosa maitamo a. We in Botswana have over several years allocated 20% or more of GDP to education. As the pace of globalization and technological advancement is a reality across the globe, we have set ourselves on a path, just like yourselves, of becoming a knowledge-based economy through a prioritization of our development goals. University ya Korea e thamilwe ka ngwaga wa 1905 mme le nngwe ya diyunibesithi go rala South Korea tse di beilweng mo maemong a ntlha mme e na le baithuti ba heta 37,000. Utshidile Onkabetse, Botswana Television, Seoul, South Korea.
ka re dikgang di eme jalo Tautona Masisi o tlhaloseditse Batswana ba ba nnang ko South Korea ka botlhokwa jwa botsalano jwa mafatshe le seabe sa tomagano ya one mo dintlheng tse di farologaneng. O supile fa mafatshe a Botswana le South Korea a dumelane go simolodisa thulaganyo ya tomagano le tirisano mmogo mo go tsa thuto e le nngwe ya tse di senogileng mo phuthegong ya botsalano jwa mafatshe o mabedi kwa bothokong jwa phuthego e e wetseng ya Korea Africa Summit. O tshedilong ka betse wa bega. Batswana ba ba nnang ba bereka kgotsa ba tsena sekolo kwa lehatsheng la South Korea ke bonthabongwe jwa palo ya batho ba ba supang boleng jwa thabololo dikitso mo kgolong ya itsholelo le mehama ya khiro. I am currently in my 4th semester in Seoul National University in the Department of Social Work. Ke le mo tla dithuto mo sone sa Botswana ke mo instructor. Ke mo Korea. I'm studying Korean language. Go inakanya le tse di nang le bokgoni jwa go nonotsha thabololo dikitso go tsamaelana le tswelelopele e e pharologano. We come here to learn and benchmark from Korea because we can associate with the history, the struggle, the passion, the conviction and motivation of Korea. And they, in turn, are willing to extend a helping hand to nudge us on, as we have seen in the summit we've had led by the leader of this great republic. So I propositioned to him that we need to develop a focused bilateral program of cooperation with education at the apex, because it's education that delivered them from their circumstances. And at home, we know very well, Vision 2036 is premised on determination and a prerequisite to acquire the best education to liberate ourselves and extricate ourselves out of our circumstances. Go lemogeng seabe sa go kopana le Tautona mohumagadi wa gagwe le bana le seabe ba ba patileng Tautona go ta South Korea, Batswana ba ba nnang mo South Korea ba ne ba lebogela loeto le mme ba ne ba ikopela go akanyediwa go ka nna le ofisi ya boemedi mo South Korea ka ba santse ba kopa dithuso ka go harologana kwa ofising ya Japan ba re se ta batho haletsa matshelo jaaka ba le kgakala le gae. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Seoul, South Korea. Tono wa temothuo Rre Fidelis Molao phaketse a rotsa melawana ya lenaneo la temothuo tota ya thuo le tlotlo kwa motseng wa Borolong go bapa le Francistown. Fa bua kwa moletlong o a re mananeo a ntseng a dira le thuo jaanong a tla ema fa ka jaana lenaneo le le kopantshetsa ntseng a di dira. Melawana eo e 30 go kaiwa a tla akaretsa Motswana mongwe le mongwe go a kwala lenaneo le go sa kgathalesege gore seemo sa bone sa itsholelo sentse jang. Mo mosong wa gompieno re lo ba pele melawana ya tsamaiso ya lenaneo le leswa la thuo le leng gore jaaka ba sa tswa go bua re sobokantse mananeo otlhe a tsa thuo a re ntseng ra twaetse bo limit le a mangwe a re ntseng ra dirisa se se ra gore jaanong mananeo one a bo limit le a mangwe a re ntseng re a setse morago a tsa thuo jaanong a heletswe ke botshelo go simolotse lenaneo la thuo le tlotlo. Puso ya lefatshe la Botswana e itlamile go nonotsha go fetogela mo itsholelong e ikagileng ka dikitso ebile ya akaretsa botlhe mo tlhabologong ya tiriso ya maranyane. Se se tlhalositswe ke mothusa mokwaledi kwa lephateng la thuto le tlhabololo dikitso Rre Peter Choto kwa phuthegong ya Botswana Accountancy College International Academic Conference e neng e tshwaretswe mo Gaborone. Mojadi Mokibelo ka pego. Mo dinakong tsa gompieno tse itsholelo e reketang gangwe le gape teba le dikgwetho tse di harologaneng di akaretsa tsa tikologo mo kgaolong ya Aforika le lehatshe ka bophara go nna le itsholelo e itshetetseng ke konokono mme se gwetha gore go betwe methale e harologaneng ya dipatlisiso maranyane le dikitso. Mo godimo ga mo se ke maitamo a sepuso ya lehatshe leno ya beileng ko pele jaaka e le mo loetong la go hetoga go nna itsholelo e ikaegileng ka dikitso seo e le thabologo e tsepameng mo go tsa dipatlisiso le maranyane. While efforts are also underway to enhance digital skills training
for the maiteko a ntse a tsweletse mo go nonotsheng babereki ba puso ka dikitso tsa maranyane mo godimo ga mo go simolodisa ditirelo tsa puso ka tiriso ya maranyane di le 170 di akaretsa go ikwadisetsa diteseletso, ditirelo tsa itshireletso, ditirelo tsa banana gareng ga tse dingwe. Se se supa maitamo a puso mo go tsamaisa itshwarelo e ikaegileng ka tiriso ya maranyane ebile ya akaretsa botlhe. Thuto ke pinagare mo maitamong a go hetogela mo itshwarelong e ikaegileng ka dikitso. Nngwe ya dintlha tsa konokono mo maitamong a puso ke go thama ditiro go tswa mo megameng ya itshwarelo ya konokono. As evidenced by the education and training sector strategic plan. Go nna le tirisano mmogo e tileng gareng ga dikolo tsa ithutelo ditiro le bana le seabe ba ba maleba go botlhokwa mo go godiseng dipatlisiso le kgolo ya tsone. Among the 5 priorities on this agenda, value chain management stands out, aiming to unlock more. Nngwe ya dintlha tsa konokono mo maitamong a puso ke go thama ditiro go tswa mo megameng ya itsholelo ya konokono ya lehatshe leno ya akaretsa wa meepo, bojanala, temothuo ga mmogo le thuto ka tiriso ya maranyane. Mo godimo ga mo ke ka moo go na le mananeo a puso a akaretsa a temo le toto, thuo le toto ga mmogo le tiriso ya maranyane e leng konokono ebile lehatshe leno le beile ko pele. Ke a lo rotloetsa banana go inaakanya le mananeo. Take advantage of mananeo that are there for us to be able to get to this particular goal. Phuthego e ya Botswana Accountants College International Academic Conference ya malatsi a mabedi e soletse go taka dikitso tse di nonofileng ebile di na le boitseanape jwa maemantha go isa lehatshe leno le tšhaba ya lone ko kategong. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Tono a lephata la merero ya lefatshe le metsi Dr. Kefense Mzwinila o tlhotse a bile setsha sa bo 99,900 ko Malotwane. Dr. Mzwinila a re lephata la gagwe le tla kgona selo se se tlhomilweng ke tautona Dr. Mokgweetsi Masisi sa go aba ditsha tsa bonno di le 100,000 mo bekeng e tlang. Mo thulaganyong ya gore selo se ne re seditswe sa gore gore go ditsa tsa bonno di le 100,000 re gore go sone ra ba setsa sa 99,900 gompieno motege ra itshota tona ka la boedi ba setsa sa 100,000 sa selo se se beilweng ke eno ke ra itshota tona gore re bose peo ya ditsha mme re ile jalo ka ona go itemogetse gore o ka re go gongwe ditsamaiso se sone sentle batswana ba tlhoka ditsha mme ga re di bee ka bogego jo bo kgonagalang. Company ya Liquid Intelligent Technologies e kaile fa e digetse karolo ya bobedi ya thulaganyo ya bone ya Gaborone Metro Ring e maikaelelo a yone e leng go gokela dikhamphani tse di mo motsemogolo mo aforanyane a fiber. Mokamedi wa Liquid Intelligent Reo o dirile Tamajobe a re thulaganyo eo e supa maitlamo a company eo mo dikgwebong tsa monogae le mo bathong ka go oketsa phitlhelelo ya maranyane a internet a bofefo. Tamajobe o ne a bua se kwa phuthegong ya babegadikgang le bana le seabe mo Gaborone maabane a re utlwepego ka tsholofelo Tombale. Mo ngwageng o fetileng ka kgwedi ya Phatwe 2023 company ya Liquid Intelligent Technologies e ne ya wetsa karolo ya ntlha ya thulaganyo ya go golaganya dikhamphani tsa mo Gaborone le maranyane a internet e ikanyegang ya lebelo le le kwa godimo ka maranyane a fiber e le go tsenya letsogo mo lenaneong la puso la go tlhabolola ditlhaeletsanyo. Bošeng jaana company e ne ya itsise gore karolo ya bobedi ya thulaganyo le yone e weditswe e golaganya makgolokgolo a dikgwebo tse dingwe mo toropong eno mme gape e thusa makgolokgolo a Batswana ka ditiro. The phase specifically targets areas to enhance quality of service, scalability.
Kgato eno e lebile thata mafelo a go tokafatsa boleng jwa ditirelo le bokgoni jwa go gola, mme jaanong e tlamela ka ditirelo tse di botlhokwa go dikgwebo tse di fetang 150 mo mafelong a a botlhokwa. Karolo e e botlhokwa thata ya thulaganyo eno e nnile go tlhamiwa ga ditiro di le 400 ka nako ya go diragadiwa ga kgato ya bobedi. 400 jobs during the implementation of phase 2. This launch today of the Go bula ga thulaganyo ya Metro mo Gaborone gompieno go tla tlaleletsa dithulaganyo tse dingwe tsa mofuta ono tsa beng ba le bantsi mo mehameng eno. Go ka thusa fela thata gore go nne le maemo a a siameng a maranyane a rona a internet. Liquid Intelligent e ne ya tlhalosa gore e ne e na le maikaelelo a go atlega mo go lomaganyeng dikhamphani tsa monogaya mo thulaganyong e. Half of the subcontractors involved 100%. Sephatlo sa borakontraka ba ba nnileng le seabe mo thulaganyong eno ke dikhamphani tsa banni ba Botswana. Sephatlo se sengwe ke ya dikhamphani tse di kwadisitsweng tse di dirang mo Botswana. Or the other 50% are registered as operating companies in Botswana. Go na ga gatelela gore dikgwebo di le dintsi tsa toropo eno di ka lebelela gore di tla duedisiwa madi a kwa tlase fa di dirisa maranyane a inthanete e tokafaditsweng. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Fa re tswalela ka dikgang tsa rona, banni ba motse wa Betesankwe ba betswe dimpho ke ba khamphani ya CA Sales. Dimpho tse di ne di abelwa bagodi le bana le bogole ba le 40 ba motse o. Mogolwane wa khamphani ya CA Sales Rejo ba Bobe a re ba lemoga matlhoko a farologaneng a motse o, mme ba solofela fa dimpho tse ba tlileng ka tsone di tla fokoletsa banni bao bokete jwa matlhoko a bone. Thatoranna ka dintlha. Motse wa Betesankwe ke mengwe ya metse e balelwang mo go ena le letlhoko le lentsi. Ka jalo go solofelo fa dimpho tse di tla sologela banni molemo segolobogolo mo pakeng e ya mariga. Go abela ba ba nang le letlhoko go ka ba thusa mo botsogong jwa bone ebile go ka aga mowa wa neelano mo setšhabeng. E rile mo bokhutshwaneng ra ofisi ya me ko Gaborone ya itshwaraganya le ba ofisi ya ga molaodi gore re na le thulenyana ya dijo re ka bona ha kae ha lo bona nye ka re tlala e tsentse lebogo. Ke tshwanelo ya rona go leboga ya re jaaka lo reka dithoto tsa rona mo dishopong tse tsotlhe mo lehatsheng le re tleng gore tanki re hano ka mahuko ao dirisana le batsadi ba batang ba bona gore go ha gona le batho ba ba na le botho ke botswerere bonolo ya no nkere a re tse batsadi ba batang gore ba re tlela ka eng se ba re tlelang ka sone ke dimpho tse di neetsweng batlhoki e ne le dikobo, dijo le tse di dirisetswang go tlhapa. Fa sekolo sa motse wa Betesankwe sone se abetswe dipampiri le dipena tse di tla dirisetswang go thusa bana ba sekolo. Na le bao ba eleng gore ba na le se ba se tlhoka mo botshelong a kere mme bile go go nna le bao ba ba kgonang go lemoga gore mme ha gona le letlhoko re ka kgona gore re thibe letlhoko leo ka tsela e ntseng jang. Ra utlwana e le ka ntlha ya lorato la Modimo a bona go tshwanetse gore dimpho di ye go bathong ba ba tshwanetseng a kere ba re tsogile mokgosi ba tsile go aba dimpho sa dijonyana gore ba ba tokileng lesego mo malatsing a go le serame jana ba kgone go tshwara logaba a re di amogeleng ka pele yotlhe ka lorato ke dimpho tse e leng gore Modimo o rile a rabalaneng se re nang naso le puso a rena ya re yo kgonang a thuse ka thusang ka teng. Dikgwebo tsa monogae di rotloeditswe go thusa ba ba tlhokang go ba thusa go fetola matshelo a bone. Thatoranna, BTV News, Betesankwe. Mookamedi wa dithuto tsa sepolotiki le merero ya tsamaiso
kwa University ya Botswana Professor Tashilisa Balule a re ba ikaeletse go tswelela ba tshwaragana le dikolo tse di farologaneng go arogana kgotsa go amogana dikitso ka tsamaiso ya puso ya batho ka batho mo mafatsheng a farologaneng tse di ka thusang go tlhabolola puso ya monogae le kgaolo ya Aforika ka kakaretso. Fa bua maabane ka thutopuisanong e baneng ba e tshwaraganetse le University ya Charles go tsweng kwa lefatsheng la Czech Republic, Professor Balule o supile fa go arogana maele le dikolo tse dingwe go ka thusa go nonotsha tsamaiso tsa mafatshe a ka ithuta ka tse di fetileng. Mphokele boge ka pego. Thuto puisano magareng ga University ya Botswana le ya Charles University ene e itebagantse le go tsibusa setšhaba ka tsamaiso e tsepameng ya puso ya batho ka batho mo kgaolong ya bokone jwa Aforika le kwa mafatsheng a botlhaba jwa Europa. Go tlhalositse fa go le botlhokwa gore dikolo tsa dithuto ditiro le bana le seabe ka go farologana ba nne le bokopano jwa motlhale o ka go dira jalo go ka nonotsha puso ya batho ka batho. Collaborative efforts such as this one between the University of Botswana and Charles University tumelano magare ga University ya Botswana le Charles University ya kwa Czech Republic di tlisitse boitumelo mo tsamaisong ya neelano ebile ditumelano tsa mofuta o di tshwanetse go rotloediwa. Maikaelelo a tumelano e di go rotloetsa botsalano le go tokafatsa maduo ka go tlisa diphetogo tse di nang le boleng fa gare ga baithuti le setšhaba ka kakaretso. Exchange of academic materials and information. Thuto puisano e ne e remeletse gape mo go sekasekeng seemo sa sepolotiki mo dikgaolong tsopedi. We're also very lucky to have Professor Sebuduburu that is already in the audience. Really by Charles University. Re kgonne go nna le sego ka morutabana go tswa kwa University ya Botswana a ne a nna moeng wa rona mme a tla ruta bana ba sekolo sa rona ka tsa puso ya batho ka batho. And to give the voice to the Africans as well, which is very important. There's been some form of stagnation because a lot of countries in the region. Bontsi jwa mafatshe mo bokone jwa Aforika ga ba ise ba nne le sebaka sa go hapana le baeteledipele le bakganetso e le go sufa fa bakganetso le bone ba na le bokgoni jwa go etelela puso ya batho ka batho. Democratization, not so much on consolidation. Botlhokwa jwa bokopano jo go tlhaloswa e le tshimologo ya tirisano mmogo le botsalano magareng ga University ya Botswana le ya Charles University. Mpho ke leboge Botswana Television Gaborone. Motswana wetso wa isi o ka sewele ka gore ya lo tla re sitele city ke a gakwa ena re ne tsa metshameko. ya marago e gata fa ya pele e gatileng teng tla ke go lebogelo shara mo se ka pego eo e dileng di atla ya khantsa Setswana. Motswana wetso ke bidiwa hela go te city ke aga kwa amogela tsa metshameko mme tsone tsare le khotla le le tsamaisang kgwele ya dinao mono ga ela Botswana Football Association le etetswe ke ba ba le bararo ba le khotla la King Salman Humanitarian Aid and Relief go tswa kwa lefatshe la Saudi Arabia. Loeto lwa boraro jo le ne le ikaegile ka go seka ka fa ba ka thusa lefatshe leno ka dithuso tsa bopelotlhomogi. Tshegofatso Badubi wa bega ena ya re dingwaga tse pedi tse di hitileng makgota a tsamaisang kgwele ya dinao mono gae le kwa lehatsheng la Saudi Arabia a tsena mo tumelanong ya go thusa lekgota la BFA ka thabololo ya motshameko le matshelo a batho ba lehatshe la Botswana. Mo leetong la bone lekoko le ne la etela mahelo ka go harologana a akaretsa dikokelo gareng ga mangwe. So during the course of our discussions, we also considered whether the humanitarian aid that they are supporting BFA
could also be escalated. Ha re ntse re le mo dipuisanong le bone re ne ra buisana gape ka gore dithuso tsa bopelotlhomogi tse ba thusang lekgotla la BFA ka tsone ba ka se thuse gape le ha tsheleno ka bophara. Re kopane le maphata a puso ka go harologana go bona ka ha lekalana le ka thusang ka teng kwa ntle ga kgwele ya dinao le phata le tshwana le la botsogo ga mmogo le lekalana la BITC. Yes, other ministries we have been visiting that they could lend support to them in the form of humanitarian support. Lekalana la King Salmon Humanitarian Aid and Relief le simolodisitswe ka ngwaga wa 2015 go gokaganya le go kamela ditirelo tsa bopelotlhomogi le netehatsa ha ditirelo tseo di dirwa go ya ka melao ya mahatshe ka go harologana. Mo nakong eno lekalana le setse le dirile ditirelo di heta dikete tse pedi mo mahatsheng a le 97 le hatshe ka bophara. Medical mission here, we have to do assessment. We have doctors in our team to do assessment for the hospitals to stand in the most. Tiro ya rona kwano e ne le go sekaseka dikokelo go bona ka ha re ka thusang ka teng mo ditirelong tsa karo. Re ya go boa gape jaanong re tisitse di dirisiwa tsa karo le dingaka go tswa kwa lehatsheng la Saudi Arabia mahala e le sesupo sa bopelotlhomogi. Doctors from Saudi Arabia, they will get nothing to be in Botswana. They just do this from a humanitarian sense. We found in the last 3 days that we re lemogile gore re katisa ditirelo tsa bongaka ka go harologana di le dintsi kwano. Re buisane le ba ba maleba mono gore re ta simolola pele ka ba ba sa boneng sente go dira loaro la matho mme re ta leka ka bojotlhe go dira maaro a mangwe mo nakong e tang, which is targeting the people who could not see properly because of whitening in the eye, which is called cataract. The waiting list is so long. For that, we will try our best to do many campaigns to overcome the waiting list. Le etole la lekoko la KS Relief ke thabologo e nametsang go supa bothokwa ja maiteko a bokopano ja makgota a kgwele ya dinao mo go thuseng go itebaganya le go thabolola matshelo a batho mono gae. Tshegofatso Badubi, BTV Sport, Gaborone. Kgatelopele e kgatlisang ka go lekgotleng leo la kgwele ya dinao re tla be re beile leitlho go bona gore tswelelopele tseo di tsamaya ka tsela e ntseng jang mme re ntse re le mo go tsa kgwele ya dinao mokatisi wa setlhopha se segolwane sa setšhaba sa kgwele ya dinao the Zebras Didier Gomez da Rosa a re setlhopha se mo maemong a mantle ga go thulana le the Cranes of Uganda mo motshamekong wa go ipatela phatlha kwa sejaneng sa lefatshe sa 2026 maitsiboeng ano. Da Rosa o tlhalositse fa ba ikemiseditse go lwela lefatshe leno ka gotlhe gore ba bone maduo a botoka a ka ba kgothatsang pele ba lebagana le Somalia ka mosupologo. Le fa kampa ya gagwe e tla bo e sena Alfred Velapi mokatisi a re o solofetse go le gontsi mo batshameking ba akaretsa motsweletsi Sikele yo ntseng a supa lenyora la go batla go emela lefatshe la gagwe. Kamelo sa akanye le teenage o re bonye le bone ba gorogile go tla metshamekong eo ya go ipatela phatla kwa sejaneng sa lefatshe. Mo nakong yana the Zebras e mo maemong a boraro a Group G ka dintlha di le tharo. Motshameko o phirimaneng eno ka nako ya borataro kwa Nelson Mandela National Sports Stadium le le simololang go dirisetswa metshameko ya boditšhaba gompieno fa e sale ngwaga wa 2020. We have seen a lot of sequence from about the Uganda national team, and we know very well how they will play against us, and we know also very well how we can play to. Re itse gore ra go tshameka jang le setlhopha se. Re na le batshameki ba ba siameng ebile ba na le tshwaragano. Re tla bona gore re tshameka jang mme re ipakantse. The good quality, and also step by step, more and more, we have a very good spirit in the team. And they are brothers. There is a united. So I'm very happy. So we will see tomorrow. Everything can happen in football, but we are in a good way. Resale fo mo motshamekong o mongwe e ntse e le wa Group G setlhopha sa Mozambique se lebagana le sa Somalia ka nako ya boraro tshokologong eno. Metshameko ya Group G e simolotse maabane kwa setlhopha sa Guinea se fapileng sa Algeria ka dino tse 2-1.
mme jaanong fa re gatela pele mookamedi wa setlhopha se se tlhokometseng Kagiso Liburu wa Botswana Skateboarding Mosako Chalashika a re go ya go emela Botswana kwa metshamekong ya go ipatela phatlha kwa metshamekong ya di-Olimpiki ga Kagiso Liburu kwa Shanghai maloba ke phitlhelelo e kgolo mo go ene le mo motshamekong o monogae ka ba kgonne go anywa botsipa mo go bao ba ba itseng motshameko o botoka a re utlwe Kgomotso Sefako. Liburu yo dingwaga tse 23 o ne a bona taletso go tswa go lekgotela IOC go ya go nna le sebaka sa go ka phadisanya le bomantswetsedi ba motshameko o ba mfatsa a mangwe. Right now is very advanced and motshameko wa skateboarding kwa memo a go godimo fela thata mo mafatsheng a mangwe ke sengwe sa dilo tse ke di etseng thoko. It's going advanced, like we need skate parks right now. Skating in Botswana is actually difficult because there's no skate park. I think a skate park would make it easier. If there was a skate park, everything would be smoother. Because I learned in the garage. Started in a garage by myself. This trip to Shanghai was eye-opening to different connections in the skateboarding industry, and it was his first time going overseas. Ke bithelo e tona gore a ba kgonne go a go tsaya karolo kong ka gore o ithutile go le gontsi mo go yang go thusa mo kgolong ya motshameko mo gae. And he went out there to learn a lot about skateboarding, and then just to gain knowledge. That's what the trip was all about. Liburu se tsa kile a tswa mo mong a lesome le bongwe mo batshameking ba lesome le borataro ko metshamekong ene ile kwa Russia ka Thakole mo ikelela go tswelela a tsenela dikgaisano tsa mafatshefatshe go anya botsipa gore motshameko o kgona go gola mono gae. Is June skateboarding day in Nigeria. It happens every year, and that's the first one. And there's another one in September, Moscow, Russia. If he managed to go to the Olympics, it's going to mean so much for our community, and first of all for the country, because there's never been a skate. Ha ka kgona go ya go di-Olympiking e tla be le selo se segolo ka gore e tla be le motshameko wa ntlha wa motshameko go fitlhelela seo mo Botswana. The skateboarding community as a whole, but him also going to the Olympic qualifiers in Shanghai was already enough for us to let us know that we're able and capable to do this. And we were open to collaborate with the government also to work on, to promote the sport and to develop skateboarding in Botswana. We're not affiliated with the BNSC or the BNOC, but we're currently working on that, and we're revamping the skateboarding Botswana Skateboarding Association into becoming a federation. But right now it's a club because we don't have enough the population of skateboarders to make it an association. But we're working on that to work around it. Mo nako ya gompieno santse re sena le kgothalelo ka metse motshameko ka gore ga rena dipalo tsa dithopa tse di lekane go ka aga mokgato fela re santse re bereka mo go ageng seo. Population for the skateboarders in Gaborone is where it's mostly in Botswana. So the only thing we need is land from the government, because we already have people on standby who want to come and construct the skate park. People from Europe, they're called Wonders Around the World, and that's an NGO from Europe. So all we need from the government is land, and then we can take it from there. E re ka go setse kgwedi fela pele metshameko ya di-Olympic ya monongwa ga simolola kwa Paris, Liburu a re o sologela go bona taletso go tswa go lekgotela IOC go a go nna le sebaka sa go ka tsenelela metshameko eo ya selebego se se kwa godimo. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Dikgang di matsorotsoro nako ke yone mabatsa motshameko re di tshwara gone ga mme pele ke tsa matla ke leboge kgaitsedi ya ka sentle moeng o na ranola bontle sentle tota ka puo ya diatla mo nakong ya gompieno Lucia Ramasu o eme sentle le ene go tla go garela ditirelo tsa tsatsi la botlhano tsa Botswana Connect nna le wena ra kgaogana la ka moso letsatsi ke le lengwe re tla boa re kopana gape tlhola sentle.